নমস্কাৰ, আমি আছোঁ বৰ্তমান হাৰিয়ানাৰ কুৰুক্ষেত্ৰত, য'ত হৈ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল গীতা ফেষ্টিভেল। আৰু আমাৰ ইয়াত আহি খুবেই ভাল লাগিছে। আমি মাজুলীৰ পৰা আহিছোঁ যদি সমগ্ৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছোঁ, আৰু তাৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজ্যৰ যিসমূহ লোক সংস্কৃতি সকলোখিনি ইয়াত আহিছে। তেওঁলোকেও মানে নিজৰ সংস্কৃতিখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিছে, আমিও কৰিছোঁ। গতিকে সকলোকে লগ পাই ভাল লাগিছে, আৰু বহুতে আমাৰ লগত চিনাকিও হৈছে। গতিকে বিভিন্ন ভাৰতৰ লোক সংস্কৃতিসমূহৰ লগত আমিও চিনাকি হ'বলৈ পাই বহুত ভাল লাগিছে। समस्तीपुर कुरुक्षेत्र से आई हुई है मेले में। पवित्र समस्तीपुर कुरुक्षेत्र से आई है और ये 3 बजे से अभी तक करने को दी है। अगर मेला क्षेत्र में पवित्र मेरी आवाज सुन रही हो तो आप मेरी जिंदगी की आरज़ू मेरी तमन्ना आप हो दिल भर मेरे, आप हो। ध्यान देंगे पवित्र समस्तीपुर कुरुक्षेत्र से आई हुई है मेले में। पवित्र समस्तीपुर कुरुक्षेत्र से आई है और ये 3 बजे से अभी तक करने को दी है। अगर मेला क्षेत्र में पवित्र मेरी आवाज सुन रही हो तो आप